Ja nisam malo, hajde, evo, njegovi savjetnik koji stavio na raspolaganje. Prošli put sam upoznao profesor Budana i profesor Domagoj. Idući put ćemo sada prvo se upoznati sa profesorom Martinom iz Zagreba, pa će nam doći od 15. iz Rijeke, od 8. a 15. i 22. ćemo imati ono što je udruga sa Frederičišom glasu zato. Mi imamo, znači, izabranog, verificiranog konsultanta Europskog fonda. Znači, on je u bazi u Briselu. I one će nam, s njom ćemo, planiramo da sprovedemo praktično, da kažemo, da napravimo par projekata. Zašto par? Dušu projektima morate dati vi. Znači, jednostavno, jer nema, niko ne može sa strane doći i znati naše promišljanje. Mi znamo šta naše. Jer iduće godine očekuje nas 4 javna poziva gdje Bosna i Hercegovina ima pravo da sudjeluje u tom projektu. U tih pozivima najznačajnije, mislim, onaj projekt Jadranski, gdje su najveće sve su pitanje. Evo, već drugi put ponovno, 99 milijuna eura, nema iz Bosne projekata. Mi pripadamo, ovaj dio Bosne i Hrvatske pripada u pridruženim, da kažem, području, u taj program Jadrana. Imamo zajedničku, kad je pitanje biznis, prošlost. A je tako trebamo graditi buduće zajedničke. Bez obzira na nas, granice, jesmo bilo. To je čitav suština i Europskog fonda da stvaramo te poveznice. Je li to Hrvatska, je li to Italija, je li to, nema veze s kojim područjem. Ovaj projekt je pogotovo bitan jadranski zato što traži partnere iz 6 zemalja. Znači, kad složite interesi koji složite jedan projekt gdje interes imaju određene grupe, određene institucije i 6 zemalja, onda je to snaga. I tako se gradi snaga Evropske unije. Evropska unija, vi znate da to danas u svijetu, na ovoj zemaljskoj kugli, najveći donator koji se pojavio ikada. On je najveći donator, definitivno. I svijet je sad, kada raspravljaju, pusti i Hrvatska, maksimalistički. Oni kažu, hajde napravimo projekt prvi na 150-160.000 eura. Jednostavno da prođemo tu proceduru. Jer to je puno formalnosti. Međutim, ne smijemo se gubiti u tim formalnosti, jer projekt mora imati svoj glavni red. Zato je ta Presnikova ideja inače, on polaže puno, da kažem, nade u mlade ljude, jer oni jedino mogu zlikati ovaj kraj. Oni mladi sa ove regije jedini mogu napraviti najbolji putak Bosne i Hercegovine, to je ova referendum. Zapadna Bosna i ona će biti. Ona će biti, jer dok se drugi bave sa stolicama, foteljama, i mi smo ušenice. Hvala vam. Ja neću dugo, budete sigurno da je Alija i pametno su biti rekli sve. Ono što je ovdje zanimljivo napomenuti da svaki projekt koji pišemo i uglavnom sada to sve jedno znači ima da mora postojati odbor, jedan tim koji će raditi implementaciju. Pogotovo kada se radi o ovim situacijama prekograničnih projekata gdje se traži jedna maksimalna koordinacija. I tu ono što smo govorili, uvijek se odabira jedan lider partner, znači osoba koja će Europsku komisiju izvještavati. U ovom slučaju imamo jedan projekat koji je doista i prošao sa ovakvom organizacijom gdje se na početku nalazi glavni projekt koordinator, ovo što smo rekli, on je ispred hrvatske strane koji prikuplja sve ove informacije od osoba. To je jedan izuzetno zahtjevan posao i ukoliko nismo poslali prave u projektu parametre način, kada ćemo šta vrednovati, na koji način, odakle ćemo to vjerovati, odnosno mjeriti, kako ćemo prikupljati tu dokumentaciju, možemo imati ozbiljni problem. I ono što je gospodin doktor prošli put napominjao malo, neki će početi kasnije, neki će početi ranije. Kroz ovu šemu ovdje vidimo da se obavezno u sklopu projekta nalaze projekt menadžer. Oni su ključni ljudi iz svojih područja, znači iz Bosne i iz Hrvatske i oni upravo rade na koordinaciji sa ovim tijelima, rade na organizaciji seminara,
studijskih putovanja, ukoliko postoje organizacije određenih centara, znači sve ono što se definicalo aktivnostima, ovi ljudi to kontrolišu i oni su nadležni za to. Ukoliko nešto kasni, ukoliko financije nešto ne funkcionišu, oni upozoravaju na to što se dešava. I ono što se radi, oni radi na osnovu parametara monitoring i ukoliko projekat krene sa nekim površnim tokom, tada se saziva ovaj odbor i taj odbor u biti mora da ispravi takve greške. I zbog toga, kada i Europska komisija ocjenjuje, ovo smo govorili, evaluaciju projekata, da li on drži, da li on može da uspije, da li će biti uspješan, gleda se kakvi su ljudi unutra. Znači, moraju biti iz različitih branši, moraju biti ljudi sa određenim referentama. Ono što je gospođa prošli put govorila, obično 30% ako se radi o državnim institucijama, ovi ljudi provedu vremena, mada realno provedu mnogo više na implementaciji. I onda ispred imamo tu su projekt asistenti. Također on uzme neke svojih 15 do 20% vremena, to su uglavnom naši administrativni poslovi, računovođe koji rade, prikupljaju, šalju određene izvještaje ukoliko se radi o nekakvim računovodstvenim izvještajima koji moraju da se... Ta strategija tehničkog razvoja znači da se primjenjuje metodologija prepoznata za Europsku uniju. 22 općine su u Bosni i Hercegovini prošle te procedure. Ja sam predsjedniku predložio upravo da nosioci izrade te nove strategije općine budete vi ključni. U stvari to se i pravi. Ta partijska grupa, ona je alfa i omega. Više nema kancelarijskih strategija razvoja, više nema perioda planiranja, strateškog planiranja. Sad je novo vrijeme, tržišno vrijeme koje vi osjećate. Mi smo u stvari završili za kontrolu. Obično ako radite neke edukacije, morat ćete angažirati eksperte i tu su eksperte, ono što smo govorili, sve definišu sa određenim ugovorima. Ovo je jedna kratka šema i u projektima je najbolje ovo projecirati na ovaj način da se znači šemski prikazuje, što je to vizualno najjednostavnije i najbolje. A ovdje gore iznad, a ovo što je sigurno mi je već poznato, ja sam to ono stalo, ovdje kažem da morate ovu šemu i teoretski objasniti. Znači, ovo su dvije stvari kod upravljanja, vrlo bitno da imate ova tijela i da u biti kroz projekat objasnite ko su ta tijela i na koji imamo način strukturu. Evo, čisto kažem, zašto vam kažem da vi ovo već imate, iz razloga što je ovo iz projekta prekogranične saradnje koje je prošlo 2009. godine, vi ste to dobro zajedno sa Evropskom maticom, tako da malo kada ovo proučite vidjeti su stvari šta su vam to prikazali. Prvo, neću vidjeti buditi jednostavno to. Ta strategija tehničkog razvoja znači da se primjenjuje metodologija prepoznata za Europsku uniju. 22 općine su u Bosni i Hercegovini prošle te procedure. Ja sam predsjedniku predložio upravo da nosioci izrade te nove strategije općine budete vi ključni. U stvari to se i pravi. Ta partijska grupa, ona je alfa i omega. Više nema kancelarijskih strategija razvoja, više nema perioda planiranja, strateškog planiranja. Sad je novo vrijeme, tržišno vrijeme koje vi osjećate. Mi smo u stvari završili za kontrolu.